ev dema ku Konseya Ewropa ji bo Tirkiye nas kiribû ji bo mijara mapê hêviyê di yasayê xwe de guhartin bide çêkirin mapê hêviyê yê ku ji rêbera pora hatî qedexekirin hatî rakirin berçav re derbas kir şererast bike dem jê re hatibû dayîn nêzî salekê em ber dawiya vê nediçin بس وەک ئەم هەموو ji zanin ji cotmeha 2024 û vir ve pêvajiyekî hat destpêkirin. Cotmeha 2024 de Devlet Bahçeli bangewaziyek kir li Parlemena Tirkiye û got bila Öcalan were parleman baxive mapê hêviyê jê re vê naskirin û were parleman baxive û em vê mijara pirsgirêka Kurd li Parlemanê Tirkiye çareser bikin. سەر وێ بانگەوازی وێ هەلوەستێک وەکە هەلوەستە شخصێکی نایە گرتنا دەست وەک هەلوەستە دەولەتە کوورد تورکیا تێپێ ناسەکردن ji ber ku em hemû baş dizanin kî Bahçeli ne mirovekî ji rêzê ne tenê serokê partiyekî Tirkiye ye berûva ji wê ne zilamê dewleta Kûrî Tirkiye dewletê temsîl dike ne desthilatê dewletê xwe temsîl dike. Ji vê ne li ser wî esasî pêvajiyekî hat destpêkirin ji aliyê rêbera po ve bersivdayîn hate yanî ew bangewazî li hewa nema bersiva xwe dît rêbera po nirxand û şibata 2025 de pêvajiyekî da destpêkirin pêvajiya aştî û civaka demokratîk da destpêkirin ev pêvajiyo jî salek derbas kir salek û nîv teqrîben çêbû lê gavê ku ji aliyê tevgera azadiya Kurd ve hatine avêtin ji aliyê rêbera po ve hatine avêtin û dunya ji hemû vê ne dişopênê li serî de Konseya Ewropa welatên weke Amerîka û Brîtanya û wana hemû dişopên vê rewşê rexmî veqas gav avêtinê ku hatine çêkirin di mijara mapê hêviyê de eger em tenê di vê mijarê de bigirin dest di Tirkiye de til û tevger xuya nake heta vê gavê. Mijara mapê hêviyê mijarekî mafekî xwezayî her girtiyekî di kîja pergala hiqûqiya kîja welatî de mêzênê mafê hêvî heye yanî însan hêvî bike kî rojekê ji zindanê derkeve û xebatê ku ji bo wê hatiye girtin yan jî hatiye derzandin bêne asayîkirin û karibê tekuşîn bike. Pêvajiya ku rêbera po da destpêkirin pêvajiya aştî û civaka demokratîk pêvajiya êdî tekuşîna gelê Kurd rewşa yanî doza gelê Kurd ji rewşa şerê çekdarî derxistin de mijara siyasetê de çareserkirin yanî daketina nav Tirkiye û di Tirkiye de cihê xwe siyasetê de girtin û bi rê rêbazên siyasî ev êdî pirsgirêk çareserkirin ji ber ku pir vekirî manîfestoya xwe ye ku rêkirî ji Kongra tevgera xwe re jî vekirî got wêt em wek rêbazê tekuşînê rêbaza şerê çekdarî bidawî dikin rêbaza tekuşîna hiqûqî tekuşîna siyasî esas digirin ji Ewropê de li ser wî esasê jî pêwîst bû di nava vê sala bûhirî de mafê hêvî bi hata naskirin statuya rêber apo bi hata guhartin kî pêvajiyo gav bavêtane pêş de biçûane lê mixabinekî tevgera Kurd gelek gav bavêtin heta roja îro çê mijara çek şewtandinê niyeta xwe ya pak diyarkirin ji bo ku amade ne şerê çekdarî bidawî bikin çi mijara danûstandin berdewam kirin mijara xwe ji herêmên ku temas tê de çêbe ihtimala temasê tê de çêbe ji nav sînorê Tirkiye vekişandin divê û hemû gavê hatine avêtin bi dilnizmayiyekî mezin û bi îsrarekî mezin ji aliyê rêbera po ve pêvajiyo tê meşandin. Tevgera wî jî ew weke sermuzakrevan da nîşandan û Devlet Bahçeli bi xwe jî got muxatabê vê pêvajiyê Öcalan e. Madem muxatabê vê pêvajiyê û çareseriyê rêber Öcalan e wî çaxî rêber Öcalan zindanê de hetan ha çima tê girtin wî çaxî mafê hêviyê ku mafekî xwezayî her girtiyekî ye çima hatiye rakirin çima cardî nayê serarast kirin
اما چما جاردی نای اعاده کرن یعنی نای بگراندن نخودی وره د شخص ری بر اپو ده همو گرتین آزادیه گرتین سیاسی محکومه به اوه بدی کریاره هات نکرن ما به هویه تنش ری بر اپو جی نهاتی گرتن مثلا تماشا دکن د مؤبد ترکیه ده قانون ترکیه ده یکی مؤبد هات به حکم کرن بلا 30 ساله وی قضیه گرک درکبه اما گرتین به دوزا آزادیه کرد 30 سال 31 سال 32 سال 33 سال هناك حتى 36 ساله چونه هین به پیکانین کیفی د زندان دتن راگرتن تبي کو انفاذ وا قضیه يعني بيوت دربه بن بيمنتي دربه بن ابنا جمره بناده دیار کن براسی پیواژوین آشتی پیواژوین چارەسەری ئاگربەس ژعالی تەبگەرە گەلی کورد بە تەبگەرە ئازادی بە پر جارە هاتنە ڕابەرکردن نیەتە چارەسەری پر جارە هاتە ڕابەکردن وەکە ئەو ژ نۆت و سێ و ور بە ئەگەران بێژن ژ ئاگربەستا نۆت و سێ و حتا ڕۆژە ئیرۆ پر گاو هات ناوێتن نە جارێک و 2 و 3 و 4 و 5 نیەتە باش پر هاتە ڕابەرکردن گروپên آشتiyê di notû niha de hatine Tirkiyê. Piştî wê na dîse 2000 niha grupên aştiyê ji Çiyayê Kurdistanê de ketin ji wargeha Mavnûrê hatine Tirkiye. Yani wek tevgera azadiya Kurd tiştek ku pêwîst e bike tiştek nema ku nekir. Eger mirov rastiya wê nebibêje. Lê ev rastî pir şênber îdî celal dibêje me re ki rêbera xwe jî د پارێزنامەی پێشکەشی دادگەها مافی مرۆڤ دا کردە پەروەکری دەبێژێ پەرگالە ئەمرالی نە پەرگالێکی تورکیایە جار تورکیا بخوابی لە ئەف پەرگال هاتیە فەردکردن وەکێک و چاوە ڕێبەر ئاپۆ د ئۆپاراسیۆنێکی قۆرسانواری ناونەتەوی دا هاتە گرتن ئیسیر هاتە گرتن تەسلیمی تورکیا هاتەکردن بێ ئاگەهیە تورکیا کو ئەف ئیتراف زاتەن بەخچەلی ئەجەوید بخوا دەبێژێ دەمێ نۆتۆ نە ڕێبەر ئاپۆ تەسلیم وا دکن پر زەوایڤەکری پێش ڕاگەهاندنێ دەبێژێ ئەس پێم ناکەم ئەمریکا ئاپۆژ بۆ چی گرت بۆ چی تەسلیمی وەکرد واتە پرسگرێکا کورد و ڕێبەبرنا پرسگرێکا کورد نە تورکی دکی هێزن ناونەتەوی هەنا وەکێک و چاوە پەرگالە ئەمرالی پەرگالێکی هاتیە فەرزکردنە لەسەر ڕێبەر ئاپۆژ عالی هێزن ناونەتەویەک و دە ئۆپاراسیۆنە گرتناویدا جی گرتنە دەسەریدا بریتانیایە تورکیا ئەمریکایە ئیسرائیلە و گەلێک هێزن دیتریە ناونەتەوی ئەوانە پر جارە هاتنە بەکردن لێ درۆژە ئێرودەژی ئەم ئیدی ئەف شکل جەمە چێت بێ وەکە چالەکوانین سیاسی وەکە گەلی کورد وەکە تەبگەرە ئازادیە کورد ئەف جەمە یعنی کی پشت به پیواژه جبو والا درخی کی نخوازه پیواژه بچه سری کی ابراستی درد که ورته هزین هم دنبا ترکیه ده دولت ترکی بخوده دسری وینا ده هزا دسلت در آکپی لبو تبگره وینا ویدی دیار کرن دخوازه دیسه وینا وکه برجی 2013 حتی 15 شهوا دیسه خواست پیواژه هاتی دست بکرن و مذاکره مطابقات دولمه بخچه چاوا تک ده چاوا ماسه قلباند اردوغان دیسه بکی قربانه برجواندی خوش بکو مهمه سر دستلات یعنی ای بکی چرا جمره خویاد که همو پیکانی وانا بنا جمره دنر دیار کن تهیلن که ای گمانی ما زیده تر ببن مینا که هر داوی دربا کل سر جها پیها تکرن يعني تو پیواژوی آشتی دست پی دکی پیوسته تمافی ما هیوی دستری به پیواژوی دا پیکبانیانا جبو پیواژو بچوا سری جبو کو پرسگری که هر سر که گریهش که ترکیه به هاتا چاره سر کردن ترکیه جی آزاد ببی جوی باری لسر پشتاخوا تو چه دکی تا قیوم دا تابش سر شردارین کو گل هل بجارت يعني قیوم تابش سر اراده گل و ناجی ناسکنه تقییم تابش سر پارتی کی سیاسی کی د قانون ترکیه بخوده دادگاه کو مافی هلوشاندن بریارن کنگره جهه پیدایی مافی نینا او بریار ده کنگره که 2023 ده هاتی چکر هل دوشینه و سروکی کی کو 13 ساله سروکاتی اوی پارتی کره دوباره تینه و که قیوم داتینه سر شونا سروکی هاتی هل بجارتن د کنگره ده ابنا همو دربنه مکانیزما که دربا د ترکیه ده در روژه ده و بریوه ده چه مریت ده
ام جمره فيد بيجي ام وك قال كرد وك انساني كو دخوازن براستيجي تركيا ديمقراطيك ببي ما في جلات دا ايدي بيك بري شبركو امنتو بيواجوين بريدنا يعني روجلات انا من جنوبتي ديزاين كرن تركيا جي جنوبه بري ديزاين كرن جبوكو تركيا هن وشي تركيا براستيجي ببي تركيا همو گلان سیاستا ترکرینه هر کسی که شعار و دروش ما که بيجي اشخاص كيف خشم كو التركم جبو او فلسفه بيرا كرن وهر كسي كي بناسنا ما خوا بجوهر خوا بيجي اما بنسها همان دولتي ده لنا بجغرافيا عردنگاري همان ولاتي ده يعني ابو ولاتي ما حموايا ام حمو خودي انادول و مزوبوتاميانا بری ترکیه چی ببین نوی ببین ترکیه نوی به عردنگاری مزوبوتامیا و آناتولیا بود ده آناتولیا و مزوبوتامیا ده دیاره که خودین به خاکی سرکه یه هری کرنر یکشی گل کرده تو و هبونا دیروکی خوازه راکه نممکنه بکشتنی بقرکرنی نممکنه بس مخابنه که ام وكمان قلت يعني هم پرگالا امرالی هم نزیکاتی انجا پرسگریکا کرد را نزیکاتی که نبنتویش برکو یکو پرسگریکا کرد اساس دروجلاتا نوینده چه کرن نه ترکیه بو نه سوریا بو نه عراق بو بریتانیا بو فرنسا بو وکه هیزن هگمونی چرخا رابردو و یکو ساکس بیکو چه کرن نو برا خواده و یکو هرم روجلاتا نوین دابش کرن یکو نها دوباره دخوازن هرم روجلاتا نوین نو خواده بشوی که جدا دابش بکن و همو جیل تربا پشکو پاره نوا شرکی دانا نزکاتی جمع بدیست زلال خویا دکه ما ترچه که گله که دجوار هيا دناب ده ام مثلا بان فيه هيفيجي هيا ام چمد بيجن گریدانی و گریدانی پیواجوال روجاوای کردستانی هاتی دست بکرین پشتی پنجه چله و ساله بهبدور هيا هزین کو نخوازن پرسگریکا کرد چاره سر ببی هزین نخوازن ما فی هیویج ربر اپور بی داین و درک بی پرسگریکا کرد مخاطب ویرا بی چاره سر کرن و هزین کو لپاریس جویان و لحف کرن و سر هلوشاندن با کر رجلات سوریا لحف کرن همان هیزن و همو بهبر الدوله دانا و بهبر بریارا قرکرنا گلی کردانا و یکو نخوازن بفلسفه ربر اپو اف پرسگریک چاره سر بی و جبرکو پرسگریکا کرد چاره سر بی دو ترکیه ده چاره سریه پرسگریکا کرد لسوریا چاره سریه پرسگریکا کرد لعراق چاره سریه پرسگریکا کرد لإيران جبرکو بشه هری مزن جرد سلطداریا ترکیه ده یکو اف کردستان سر با چار دولتا باش کرن نوادا گیر کر هاتا باش کرن سروانا و او جی هاتنا چی کرن ترکی جی هاتا چی کرن عراق جی هاتا چی کرن سوری جی هاتا چی کرن وان هزانا یکو اف پرسگری چی کرن ناخوازن بوی فلسفه اساس صدمه گرتنا سروکاتی ربر اپوی 27 سالات بی زندان چیه شبرکو او فکری که وان پلان واواله دردخی دابش کرنا هرمی بردانا با گله هفدو قلب هفدو دانا قرکرن سیاست وایا دابش بکه بریبه ببه پارچه بکه بریبه ببه شبرکو واله دردخی ویرندیه ویجا امی دروتیا وان دولتا بتایبت اوروپا دوا چند روز پیشیا خدا هین زلالتر ببینه از خوازم ببین ما داره سالك وقت دابونا تركيا جو بيقانينا ما في هيفي سالا ما برب داوي دچه برب تجيبونه دچه تركيا جي پشتی گروپا مجلس آوا کرنو اوقاش شیورن کرنو اوقاش گهدار کرنو شاندکی چه کرن شیان امرالی جم سروکاتی جوی شاندا مجلسه اما قابه کی بيكنا انيا نعابتيا حتى نها و دوان روجي پیشیامده پیوست بو ترکیه دمها گلانه ده مجار یاسایی پیشکش بکه هناك یاسا درخه و پیواجو وسا بهركي دي راحات بهركي دي آلية ياسایی ده بهركي حتى انها ابنكريا مجلسة تركي هدي بير تعطي لها يعني بطلانة سالي ده چه
أفيك يادتر مثلا ما في دمك يقنسي أوروبا ديال كري برداوي بدشي نيتا تركي أساسا بيجم الجوري نرنا من وزلال ببيت بمهدا يعني حتى بازه بمه وزلال بتركي الأجل شارع سري نشارع سري وورا شارع سري نوي شارع سري أبجي جالي كرد رجو وقت هبقرا أزاديا كرد وقت حمو بشن كردستاني وتبقرا كرد قرا كيدي خودي هالوستك نيرنا من جو بازه حجران وشوندا ربرا بو بإصرارك وفي بيباجو ببسري ونهي اللي فعلا وري درخت بس هيزن كودو خوازن فعلا جدرخن جرزينين جبوكو أبنا خرانة بي تكوشين بيوستا تكوشينكي لسر آسان أبنا تهوي بيوستا كي أوروبا جي إيدي دروتيا خو برده تشتي الهمبري كرداتي كرن دروتيا تشتي أوروبا ديكي وقت دي تركيا ماتنا شو بيني وقت دي تركيا مات تشتكي كو تركيا بده مجبور كرن بيك بيني نينا يعني ميكانيزما كيوسانينا ويشاخي جركا بنيرنا من وقت شاركوانك السياسي وقت شوبينركي بي مسألة عاد بجمعي دي هم جواكا كرد هم جي جواكين روجلاتا نابين جا وان بيقانينين وان هزين هجمون رجي وجا هزين سروري هرمي بخارج چه دسلاتا شامی رد به چه دسلاتا ترکی رد به چه دسلاتا ایران رد به چه عراق رد به ایدی بیشن بسا و تکوشینا بنا بکرن تکوشینا که ها بشر دوی بکرن نسر آستانا سنامکی شبرکو یا تی هدف گرتن فررنگی رجلاتا نابینا چندین رجلاتا نابین همو بقر کرنی را رو برونه دسروی دا چندا کرده ناسنامه کرده شبركو عراقشن هذا روشكي وكان جي بتعقيدنا دياره توم براك بو نونري ترامبي سوريا وعراقي ابناش ما رهنا تشتا افادات كيز باوردكم دريجنا كم ما في هيبيه اگر اوروبا دروتينا كي دوباره بيوستا جنها وحتى نيبي بمهي بدياركي لسر تركي بده اگر نده و دوباره درش کرنه بدیه و اوه بکه و پر زلال ببکی نه ترکیه نه اوروپا و نه امریکا لگل چاره سر کرنه پرسکره که دنینه و زلال ببکی او وقت قزنج کرنه جبوکو دستلات آکپی و اردوغان پرگاله یک زلم سرور ببی ترکیه ده و هشمندیه سنية تندرو له رجلات نعمين وارجيب شكرنا بنيرنا من ويرنديا شوي ناس بيجم يعني ما في هبيه بيستا إيدي وارجيب شكرن وجبكوا بجيب بي لسه إرادة جلان تكوشنا جلان بينا وبهيلي بيكورة أم الهبيه هيزن سرور بنتشتكي جلارة بكن أم خواب خابين. ناوي من جودي علي نشجعنا روناهي تي في شخوا هجر ام بحثا ما في هيفي بكن او كود قانونين ناب نتويدا ناب دولتي دا هم جيد قانونين دواره دادگه دا اوكو ما في هيفي جبو گرتيه كي ورداين او جي دماكو ادي تمن وي كسي گرتي شيس حيا حفتي درباستيكه ما في هر گرتيه كي كو سربست ولا بردان آزاد ببش زندانه شخوا مزانن كو ریبر آپو پیواژیک آشتی و جواکا دموکراتیک داده سپیکرن او گاف جی جبو ادی گوهرتنه که دموکراتیک چیه ببه هم دهندر ترکیه بخدا عالیه گوهرینا قانونه دا هم جی دواره چکدانینه دا و بنگا و آشتی وارد سپیکرن ایجا اف شر هی شر چکداری نمینه ایجا درواسی پیواژی آشتی ببه جبو ریبر آپو اف گاف داده سپیکرن جالی تفگر آزادیه و گله گاو هاتنا ویتن گاو یکمین جی او بو شوتاندنا چکان و دانینا چکان بو براستی مروف و دیمانی دی بینه یعنی چک نه هات را دستکرن چک هات شوتاندن تی وات هیا کو ادی ام آشتیت خوازن لی ام نه تسلیم بونه ام بحث آشتیت کن دوی آلی دا تفگر آزادیه گریلاین آزادیه لسر بانگاری بر آپو کنگره خوا چی کرن و ادی دست به گاوین کوری بر آپو پشنیار کنی دانه کرن براستی جبوی حتی نها مروف بنا افزیده سالک کل سر و بانگیره در باست به
بریا ساله که جی ده ایلونا ده 2025 دا جی کنسای اروپای بحثا پیواجویا مروفت کار بجا مافی هیویه کر کو خاص بخر رو جوه جبوره بر آب بتایبت لی تو گاو نهاتن آویتن براستی اف زیده ساله که در باست به تبی کو گلک جاران هفدیتن بری برا پو هاتن کرن ری برا پو جبوه پیواجوی گاو آویتن گاوا دویمین جی دا دست بکرن لبر دست بکرنا گل گاویندن بوجی لی مخابن حتانا کنسای اروپای کو بری ساله که بحثا پیواجویا ما في هيفيه كر حتى انها تشتكي مروف دي قافة كي بربتشوف تنيا إيرو بشتي سالة كي جارة كدن هون سالها بدا رودنا داكو في مجارين نقاش بك براستي يعني أم دي سنة باورية دانكو و قاربن قافة كي ولو بربتشوف باويجن جبر هر كاس ناس كيف فكرة بر أبو فكريك آزادية جبو ديمقراطية جبو كهفيا وبراتية حمو جلان ربر أبو بيفاجويا خوا دايا بيش جبو فيجي دولة انتصالاتار جي چه مروف بيجا كوميته و كونسي أوروبا جي يعني فيكي قبول ناكن زوبزو هر چه قاسي بگوتن تولي في بيفاجويت بين كو أبي ما في هيفيه بدن ل براتيكي دا تشتك لهولي تنيا جبوج يعني جبوري برابو هر بانكا جالان أفا يعني هر چقاسي كونسي أوروبا يكود بيجن أما في مروفان دا باريزن كو غافين بربشاب نافيجا للفي داري سرهلدانين قال برخوضانين قال دهلاكو اف مجار بكا بروجاوي هر چقاسي چاف گرتن اللي تيكرن هر چقاسي بيدنگل سر مجار هي اللي دركتنا قال ياكوش بآزادية فيزيكية ريبرابو او دهلاكو اف جارك دم بروجاف يعني ام دوي باوريه دانا هاجر كونسي اوروبا نكار غافين دنجي بافيجا و اف مجار هر دروجه في دابيبنا بالزغطه كو جلدك اجبر كو جل فيد بيجا امر بري خود خواز ريبري خو فيزيكي دنا خودت خوازن دبيجن كو ريبري ما بفكر دنا ما دي ازاته لي ام خوازن فيزيكي او جي وكا حمو سروكن دنياي دنا قال خدابه براستي دوي مجاري دا امرفت كاري بيجنها دولتا ترك جلكي لوازي جالي وفتياويتن بتايبت دفيا بونها راست هنگرتي د پیواژید و چارچوبه ده هاتن بردان لباکوری کردستانی لهینا مروفت کاره به هزاران گرتین سیاسی کو بسالان ده زندان دولت ترک دانه کو هر کسی جدید یعنی زندان ایدی نمان جه وان گرتیان دمالان دا وک زندان چه کرن ابراستینا هزاران کس جی گرتینه کو تمنی وان جی مزن بویا يعني اف ما في هيفي هم جبوري برابوت سريدا وجبوا حمو گرتيان دفيكو اف ما فورا داين هاگر دولتا ترک بحثا آشتیه دیگه دبیجه کو از و مجارا کردو ترک از بریا چارەسەریه کو لسر ماسه کو ریبر اپو اف چارەسەری براخسته بر چوان و جبر و گاو آویتن چینا با کو اف پیواجو تنش عالیه کی و گاواره آویتن چینا با اف پیواجو کو هنا بحثا و تکرن لترکیه هنا به هزاران کس دگرتینه ده زندان ده به حسرتم دیتنا مالباتین خونه هین کس جوان هین زاروکن خونه دیتنا یعنی وی آوی یعنی مجارا هیویه چاوا کنسای اروپای کو ده جارن ده که مجار یعنی دوی ایدی نبه مجار دوی ایدی پیک وره لسروی عردی افغاف پیک ورن به تایبت شبوری برابو کنها زیده 27 سال نکوری برابو گرتیه تمنی ویجینها ایدی هفته در باس کریه یعنی مروف دیبنه که اف ما فی هیویه دوی زود آفاش بوری برابو ها بهاتا داین لی هر دولتا ترک هم بریا پیواجوی آشتیه تجریدا کل سری برابو دامشاندن يعني بريا و زيدي 4 سالان 5 سالان آگاهی سر بر آب و تنبون هم دواره تندرستی آویدا هم جی دواره هفدیتن و قدخه کرنه دا گلک مجارین بویرنگی بریا پیواجی آشتیه بریا چند سالان ببون روژف ببر خودانیا گل بدرکتنا گل یال قادان چالاکین جبو ریبر آبو هیچ کو ایرو روژ افریا چهار سریار وکرن شخوا پیشنگی ویجی ریبر آپویا ریبر آپو پیشنگی آوید که گریلاین آزادی جیوه که ایرو پیکتینن گل بخواجی پیکتینه يعني ام نهاد دبينن يعني دما ام جدت كافنافا قلبي مجاري بوان پار ودکن او دبيجن کو ريبرابو اف بيواجو بشنيار كريا گافته دا آویتنه چینا با ایرو کسی که کو بحثا آشتیه دیگه و دزندانی دا با نه آزاد با اجبویج هر کس يعني ایرو راج داخواز آزادیا فیزیکی ريبرابو دکه این ام جوک روزنامه‌وان يعني چافدریا مال سر مجاري اوکو وکم دسپیک دا جگود
تنه گوتنن ام ویکی قبول ناکن براستی دیسا باوریا ما تنه کو انجام کی باش جیوینا کو ایرو بداوید به یا کنسای اروپا کو انجام کی بر بچاف در کوه لی پیام ما اوا گوتنا می داوی اوا کو ام و گلن کل سر فکر و فلسفه ری بر اپو مزمبونه وک جبلی کاله روزنامه وانی از دینم عالیه که وک کسات که کو دناوا مالبات دال سر فکر ری بر اپو مزمبومه امی کاربن به هزا خو بزانبونا کوم ج فلسفه یا ریبراپو گرتیه زاروکتیه دا کوم لسر حس کرنا بریبراپو مزم بونه امی جی کاربن هم دسپیک دا وک ارکه کی خوین و کسایت دناوا جواکی دا یه دویمی جی وک ارکه خوی روزنامه وانی چه دست مواره کرن چه عالیه درخستنا دنگ راستی به چه شوپاندنا جبوازا دیا فیزیکی ریبراپو به یعنی امی کاربن دوی عالی داتی کوشینه کی بدن مشاندن دا کو ام لایقی کداره بر آب و بن کدا کوری بر آب و بتایبت جبو جنر دایه کوی رو جن گهاند یا و آسته هشتیه کو جن ببا پیشنگ جواکه جن پیشنگتیا شورش روز آوا بکه جن ببا خودی هزکی لشکری ارتشکی لشکری و کونها یه پج پیشنگتیا وید که کو ایرو روزی ام وی که د بیژن کو دوی یه پج دستوریا نو دا مافی و ورا پاراستن دستوری دا دیسا جی وکا روزنامه وان کو ایرام گشتنا و آستیل سر و زانبونه هلبت همون فکر و فلسفه ریبراپو یجی جبوی جی ام دبیجن د سری دا آزادیش بو ریبراپو آزادیا فیزیکی ما فهیویه امی هر بکن روجف برخودانیا خو برخودانیا گل امی درخن امی بکاربن هیویا ما اوا کو براستا ما فهیویه ددنو تو هیوی منریتی له هیویا ما اوا کو امی روجه کی ریبراپو دناف خدا فیزیکی آزاد ببینه